«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Стойло. Аран. Сравнить со стойлом. Аран менен сагыштыру. Сравнить со стойлом. Аран менен сагыштыру. Глава республики сравнил общежитие Башгу со стойлом. Башкортостан башлыгы Башкорт дәүләт университетының дөйем ятактарын мал албарындагы аран менен сагыштырды. Глава республики сравнил общежитие Башгу со стойлом. Башкортостан башлыгы Башкорт дәүләт университетының дөйем ятактарын мал албарындагы аран менен сагыштырды. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».